Upoznavši prirodu nacionalizma, nacije i nacionalne kulture, možemo pristupiti osvjetljavanju osobenosti srpske nacionalne kulture i to je jedan od zadataka ove naše serije u znaku srpskog stega na Mont Blancu. Mnoge su osobenosti srpske kulture koje zaslužuju da budu osvetljene, da budu razmotrene, sagledane i pamćene. I ako bi sada, zbog kratkoće vremena koje izmiče, valjalo istaći bar jednu, onda bi to sa strateškog stanovišta i sa strateške tačke gledišta bila neverovatna, izuzetna otpornost Srba spram svih osvajačkih talasa civilizacijskih, kulturnih i ostalih sličnih asimilacija. To je jedna osobina, ta otpornost koja zadivljuje i mnoge, i skoro sve strane osmatrače. Ona zadivljuje tim pre zbog paradoksa jer se ispoljava, demonstrira na najopasnije mesto Evrope. Dakle, na mestu koje je najviše udarano vetrovima istorije i osvajačkim pohodima sa svih strana sveta. Srbi su uporno, kroz vekove, branili sopstvo svoje na svome, odolevajući talasima od vizantijskog preko islamskog, osmanskog, arapskog do germanskog i konačno ovog posljednjeg zapadnjačkog, odnosno mondijalističkog. Naravno, sama činjenica da su toliko ogromne žrtve uložene u odbranu sopstva i opstajanje, odbijanje tih velikih osvajačkih i asimilatorskih talasa, ona ukazuje da postoji nešto, neka vrlina, neka vrednost, neka misija, neki smisao zbog koga se podnose sve te i tako velike žrtve. Nama ili našoj generaciji možda nije dato da to sagledamo, da to otkrijemo, da vidimo koji je konačni smisao svih tih velikih žrtvi i te otpornosti. Ali jedno je izvesno da je ta otpornost, odbojnost prema svakom zavojevačkom nasilju i prema svakoj zavojevačkoj sili jedno svojstvo koje čini jedno od bitnih karakteristika, odnosno bitnih karakternih crta Srba kroz istoriju. Tu osobenost srpske nacije opažaju i mnogi naši pesnici, sve do najmlađih, poput Mihajlovića, čiju sam pesmu nedavno pročitao na stranicama subotičkog časopisa Luča i prepisao je za potrebe svoje memorije u svoj dnevnik lektire. Ta pesma nosi naslov Srpski grb i kaže: 4 slova srpasta, 3 vojnika pogurena, na straži za nevremena. 4 vojnika pogurena na 4 strane motre, dok u jazbinama planete zvijeri zube oštre. Leđima prema bratu i licem prema zvjerinju, tako se brani koliba u zvjerskom okruženju. Kakvu li tajnu šapnu za pleme nebesko Rastko? Misli na Rastka Nemanjića. Kakvu li tajnu šapnu za pleme nebesko Rastko, te ga tako ljubomorno vo vijeke vija pusta Turcija, pusta Germanija. Kakvu li tajnu pamtiš, Srbijo, ispod jezika, te u sjećanju oprez na čelu naslika. To su
Sve, naravno, teška pitanja, ali upravo zato što su teška, trebaju za nas biti privlačna, jer nas stari rimski mudrac Kikeron uči da se mi nismo rodili radi zabava i igri, već da bi u ovoj areni obavili neke ozbiljne poslove. I za obavljanje tih ozbiljnih poslova koji nam predstoje valja gajiti i čuvati samopoštovanje koje je temelj svakog valjanog samopouzdanja. Pour nos amis serbes, nous sommes le lundi 16 octobre 1995, il est approximativement 16h30. Nous sommes tous deux français et par amitié et par solidarité vis-à-vis le peuple serbe, nous plantons ici même, sur le Mont Blanc à 4807 mètres, toit de l'Europe politique, le drapeau du peuple serbe et le signe de la victoire.